Daga kintins news sendon tim udun latrom ya ke Iran bat ke banja lada lasai ke sengining kong kampoi se ke jinges ngotu jingmut lada ke Iran kadang yai kentat ya ke jingdawa jung udun latrom pinti kena udun latrom pa pilot bala yoban pelaj im na Iran udon ke jing mensau ke bamalu mala a jingero prime minister karu Israel Benjamin Netanyahu ya ke sipa jung keri Amerika ya ke jing seluruh ke jongki hakabak la yoban pelaj no ya pilot ubala rinsit na ka F-15E na du gasngi toding hagabak sipa jengkeri Amerika klayo ban pelaj imno yu na ka weg jaka klau kabadai hapo uput usam jongkeri Iran ki khana kiba kambnia katkum ga jingtho kabala pelaj de presiden jengkeri Amerika kata udun latrom menta ka janmit sgi ublai hakba ula terting ya ke Iran hakaba ka jingkren jung utram kalong ka bakor hadu kata-kata ka basngau sirkai ban sngap ka ba ula berngam kut sisha ya ke Iran hakaba udun latram la tho kumne baka sngi baar kata ka new tarik April kadai ka pewar plande bat ka bridge de bat ya baro ansa klip langsung don haju tangkawai ha Iran hakaba en om donsu ka dangsa bat ka ba ompadja kum kane ya ka Strait of Hormuz bat pan saim la kum hadujok to shuya apet kai bat ka jingyaro kandai sya utau blai ala jongki la penkut udun latrom kane kadai ka jing berngam ka ba kortam jong ud latrom ya ka Iran bat dai artat ka jing berngam ka ba kadu kumba ula ong bat kumba ula kren bat ka ba kut artat ka jing aipor ka ba sab prakenta bak Iran ka deban plibiang ya ka Strait of Hormuz bat lada ja bak Iran kamla ban pediang ya ki jing dewa jung utram karai ka bakut kandai lasai ka sngi ningkong namar ka sngi ka baar lakut jingmut ba utram ban penkela dujok sendon ya kari Iran kum taruki kubor kila ong ba lasai ka sngi ningkong ka Iran kala ban poino sia ka jing ya kren sengtu kadil bat ka Amerika hakaba udun latram mulaong baka don kalat kalenti palasai ka sengining kong kat poino sia kami ya keren barlada kata kamlapan urlong lasai ka sengining kong ka Amerika kan sabom ya ke Iran ka ba om lasu watang ban mudur bar kata kadai hakapo war plande kata kamut hakasngi bar ki kubor kila kamru bak Amerika kala paru wat kita kitir yale sia ka kenhun kordis banyak kun persya ya ke Iran kumta ka jingma ka ba kraw ka ba ap menta ka dei balda lasai ka sengi ningkong ka 2 tarik April ka Iran kamla ban pediang ya ka jingdawa jing utrom ka jingma ka ba kraw ka dei ba hadu kadno ka Amerika kan sakrwi te ka Iran ban bom hadu ba utrom ula ong ba to syu apekai hadu ba kata ka jingbom ka ba om la syu watang ban mudur bat ka we ka jingdawa ka ba khamat jong udun latrom ka dei baka Iran ka dayban plibiang ya ka Strait of Hormuz nang ta udun latrom us ajing krenru syakilat patai kubor hak sengi ningkong kata kamut lasai kan 2 tarik April ha Oval Office bat imat kan don gejing penbenak pa don kamtam na kaling jung presiden Donald Trump nang tau presiden Donald Trump la pentik kenaru bau pilot pala yoban pelaj imno ha Iran dak sipa jungkeri Amerika pala haban hir kendewno na kejing syak kerwit ke F-15E na du ka sengi toding ula don menta malum malah kejing mensau hendai ula yoban pelaj imno ne ka step sengi ublai da kejing tresitom da kejing kun harengkat sipa jungkeri Amerika bat kum juru ke sipa jungkeri Israel kum taru ke kebanang jan nang ne syakmat tongen ape ki wei pat ki khobor ki ban dangwan kublai sibu